Srdačan i veliki pozdrav. Danas ćemo vidjeti jednu partiju velikih igrača. U pitanju je čuveni meč stoleća, igran između naravno Bobija Fischera kao izazivača protiv tadašnjeg šahovskog šampiona Borisa Spasskog. Inače, partija je odigrana u Reykjaviku 1972. godine. Evo nas pred šestom partijom koja je počela pešakom C4, bele figure igra Fischer, a crne Boris Spasski. I ovo je karakteristično za englesko šahovsko otvaranje, ali nakon nekoliko razvojnih poteza partija se pretvorila u naravno damin gambit. I u nastavku je igrano lovcem E7. Inače, šta reći o ovoj partiji, osim da je to šesta partija čuvenog meča stoleća između dva velika igrača. Da napomenem da u prethodne pet partije koje su završili, rezultat je trenutno bio nerešen 2,5 prema 2,5, tako da ćemo vidjeti današnju šestu partiju. I naravno u nastavku je igrano E3 H6, Spasski pokušava da se oslobodi ovog lovca, naravno Fischer vraća lovca H4 i nakon toga B6 pravići mesto za svog lovca na polju B7, usledila je mala razmena na polju D5 i nakon razmene i na polju E7 još jedna na polju D5. Nakon ovog redukovanja materijala na tabli, dolazi top na poluotvorenu liniju na C1, sledi razvoj lovca, dama A4, C5 i nakon silaska dame A3 Spasski pokušava da vrati svog topa na C8, sledi i razvoj lovca B5 od strane Fischera, njemu je preostalo da nakon toga rokira, usledio je napad pešakom, ali Fischer ne haje za to, zato što zna da neće uzeti pešak lovca jer pada top na polju A8, već on jednostavno uzima pešaka C5 i naravno Spasski uzima pešaka C5. Usledila je mala rokada Bobija Fischera. Pomeranje topa A7, sada je sasvim druga priča, može uzeti pešakom lovca i napasti damu, zato Fischer se povlači svojim lovcem na polje E2 i naravno omogućuje Spasskom da igra skakačem D7. Usledio je još jedan fantastičan napad, skakačem D4, napad na lovca. Kao što vidite, Fischer se koristi ovim pešakom, znajući da neće Spasski uzeti skakača jer dama visi, da preti gubitak dame naravno, zato Spasski odlučuje da vrati svoju damu na F8 i još jednom pripreti skakaču, ali zato Fischer eliminiše tog lovca na polju E6 i biva uzet od strane pešaka. Usledilo je E4, D4. Možda bi ovdje mogli po prvi put da se zadržimo i da se vratimo jedan potez nazad. Pronašao sam za vas jednu zanimljivu analizu, a analiza je zanimljiva po tome što ju je napravio čuveni Mihail Talj. I po Taljevoj analizi zanimljiv nastav bio bi da je igrano recimo umjesto D4, C4. I šta bi se tada dešavalo? Po Talju verovatno bi se partija nastavila. Dama H3, dama F7, lovac G4, kao što vidite dama i lovac počinju da vrše pritisak na pešaka E6, crni bi vjerovatno pokušao da ga zaštiti topom, usledilo bi razmena na polju D5 i nakon te razmene pokušaj još jednom da se ponudi razmena. Možda bi crni igrao skakačem E5 na polovca, lovac bi se pomerio na H5 pretići naravno crnoj dami, crni bi se zaštitio od tog napada igrajući G6, ali nakon napada dame i topa na skakača G3, verovatno bi crni bio prisiljen da prethodno zaštiti svog skakača i možda bi se partija nastavila pešakom F4. Još jedan napad. Sada crni mora da skloni svog skakača. Skakač D3, dvostruki napad. Preti da eliminiše jednog od topova.
možda bi beli tada eliminisao topa preteći crnoj dami, prisilio crnoga da prvo uzme tog topa i nakon još jedne razmene lovac uzima pešaka preteći crnoj dami, prisili crnoga da prvo pomeri damu i ponudi razmenu, ali nakon jednog fantastičnog poteza lovac f7 sa dvostrukim šahom jednostavno bi se povukao kralj na to polje f7 i nakon izvlačenja topa f1 vezala crna dama, tako da bi crni bio prisiljen da eliminiše topa, bude izgubljena crna dama naravno i nakon toga pokuša da povrati izgubljeno topom e1, prisiljavajući i beloga na još jednu razmenu i nakon toga bi se našli u ovakvoj završnici koja bi davala možda sasvim male šanse, mislim malo veće šanse crnome. Toliko o ovoj fantastičnoj analizi čuvenog Mihajla Talja. Mi se vraćamo nazad na taj 20. potez i vidjet ćemo šta su igrali Fischer i Spassky. Naravno, Spassky se odlučio da spusti pešaka d4. Usledilo je f4, dama e7 i nakon nastavka prodora e5, Spassky pomera topa na b8, dolazi do razvoja lovca na bolje mesto lovac c4, stavlja se u dijagonalu sa crnim kraljem, što je jako nezgodno u šahu, zato Spassky prvo sklanja svog kralja na h8 i dolazi do prebacivanja dame kompletno na drugu stranu, dama h3. Još jednom pokušaj da se ugrozi slabi pešak e6, zato Spassky vraća svog skakača na f8 braneći isto tog pešaka e6. b3, a5 i nakon f5 i još jednom prisiljava crnoga na razmenu figura. Sada je došlo do pomeranja skakača na h7. Došlo je do prebacivanja topa na f1, udvostručivanja ovog pritiska po toj f liniji, sledi prebacivanje dame na d8. Kao što vidimo, Fischer koncentriše svoje trupe na kraljevom krilu, preti opasan napad, imamo lovca koji drži tu dijagonalu zatvarajući kralju polje g8 i imamo dva opasna topa i damu koji prete da ugroze naravno crnoga. Šta se dešavalo? Došla je dama na g3, top e7, h4 i nakon toga je Spassky odlučio da poveća odbranu po tom 7. redu, udvostručio je svoje topove na polju b7. Usledilo je e6, top b na c7, dama e5 i nakon dame e8 reklo bi se da crni ne zna puno šta da igra jer on mora držati sve konce i braniti se od ovog silovitog napada. Usledilo je a4, još jedno oduzimanje poteza crnome, pošto je mogao da igra i tim pešakom a. Usledilo je dama b8, top 1 na f2, dama e8, top 2 na f3, dama d8, još jednom Spassky traži potez i ne zna tačno šta da igra jer mora igrati u odbrani. Dolazi do praćenja lovca na d3 i dolazi do još jednog pomeranja dame e8. Nalazimo se u zanimljivom delu. Fischer je na potezu i Fischer sprema opasnu bateriju. Igra damom e4. Pogledajte samo ovu zanimljivu situaciju. Imamo lovca i damu sakriveni iza svog topa i prete da uzme, naravno dama preti da dođe do skakača h7 i naravno matira crnog kralja. U ovoj situaciji Spassky se odlučio da igra skakačem f6 i naravno pokuša da ovo spreči preteći naravno beloj dami. Naravno da se vratimo ovdje jedan potez. Šta bi se dogodilo da bi vam bilo jasnije kako bi to sve izgledalo da on to nije uvidio i da je recimo igrao, ali to ne bi bilo sigurno igrano u partiji, da je igrao recimo topom na a7. Opasnost je pretila od sljedećeg napada. Top
E8 šah. Skakač uzima topa, top uzima skakača, sa novim šahom bio bi fantastičan nastavak, prisiljavajući crnoga da eliminiše topa i zaslužena pobjeda damom H7. O tome sam vam malo pre pričao. Znači, vraćamo se nazad. U našoj partiji, nakon pripreme ovog fantastičnog napada, Spassky vrši kontranapad. Skakač F6 preteći dami. Fischer se odlučio da žrtvuje svoj kvalitet. Top uzima skakača, gubi topa i Spassky otvara taj 7. red, brani se od tog mata damom svojim topovima koji štite naravno čitav taj 7. red. Šta se dalje dešavalo? Fischer eliminiše i pešaka F6. Dolazi do pomeranja kralja na G8 i nakon novog prebacivanja pešaka na C4 još jednom na istoj toj dijagonali gde je crni kralj, još jednom Spassky odlučuje da se skloni na H8. Nalazimo se u posljednjem potezu ove partije. Fischer je igrao damom F4 i tu je Spassky uočio da mu nema spasa i predao ovu partiju. Kakav bi kraj imala ova partija? Vidjet ćemo u drugom delu. Evo, videli smo zasluženu pobjedu Bobbyja Fischera u ovoj partiji, a za sve vas koji ste zainteresovani da vidite kakav bi možda kraj imala ova partija da je još igrana, pokušao sam da vam napravim neke zanimljive kombinacije i varijante i naravno da vam predložim neke interesantne situacije i naravno kraj. Šta bi se možda desilo da je recimo nakon poteza dama F4 crni igrao recimo kraljem G8 ili možda damom G8? Za početak kralj G8, verovatno bi usledilo dama uzima pešaka H6 ili možda top. Pokušat ćemo da napravimo te dve glavne linije. U prvoj dama uzima H6. Sada crni može da se štiti ili topom G7 od ove pretnje ili možda igra D3 sa pokušajem da dođe do promocije. U varijanti pešak D3 usledio bi naravno napad topom, top G6 sa šahom, koji bi jednostavno prisilio sada crnoga da se brani i nema drugog izbora. Morao bi da postavi svog topa u odbranu, top G7 i naravno našao bi se pred novim problemama, to je nastavak napredovanja tog pešaka E7 sa otkrivenim šahom od strane lovca, koji prisiljava jednostavno crnoga da se brani jedinom figurom, a to je dama, i nakon toga zasluženi mat bio bi dama uzima topa G7, fantastičan mat sa vezivanjem crne dame, ili možda ako više volite, ako se vratimo taj potez nazad, promocija pešaka na E8 i to čak šta više u topa, isto bi bio fantastičan i lep mat. To je jedna od varijanti. Vratit ćemo se tih nekoliko poteza nazad. Videli ste varijantu pešakom D3. Da vidimo varijantu da se u ovoj situaciji naravno crni zaštiti topom. Šta bi se desilo da je crni umjesto pešakom D3 igrao topom G7? I to bi naravno omogućilo fantastičan napad. Pešak E7, još jednom otkriveni šah. Šta igrati? Damu F7 ili topa F7. U prvoj varijanti dama F7 našli bi se još jednom pred sličnim matom kao u prethodnom slučaju. E8 promocija pešaka u topa i još jednom mat. A ako bi se crni u ovom slučaju zaštitio topom F7, bio bi matiran topom G6, šah i mat. Vraćamo se još jednom nazad, vratit ćemo se na taj potez, da se vratimo kompletno na početak. Naravno, nakon kralja G8 vidjeli ste varijantu dama uzima H6, sada ćemo vidjeti varijantu top uzima H6 i čemu bi to vodilo. Verovatno bi crni
pokušao da se oslobodi ovog pešaka i ponudi nekakvu razmenu figura. Igrajući top uzima pešaka na e6, ali beli ne bi bio prisiljen da naravno uzme ovog topa, već bi jednostavno mogao da iskoristi da dođe svojom damom na f6 i naravno poveća mogućnosti da pobedi svog protivnika, prisiljavajući ga da to spreči topom, onemogući dolazak dame na h8 i naravno nakon toga bi jednostavno beli eliminisao topa, dao šah, prisilio crnoga da igra jedini mogući potez, da uzme tog lovca, izgubi damu i nakon tog poteza još jednom bude napadnut, najverovatnije da se zaštiti topom, posle čega bi usledio zanimljiv napad, dama e8 sa šahom, ili top štiti ili kralj g7, u varijanti top štiti mat bi bio damom g6, fantastičan mat, a u drugoj varijanti kralj g7, mat bi bio damom h8, fantastičan mat. I još jednom da se vratimo na ovaj sami kraj partije, da vidimo i drugu moguću varijantu. Evo nas u posljednjem potezu, dama f4, kao što sam obećao, da vidimo šta bi se dogodilo da je crni nastavio partiju dolaskom dame na g8 i vjerovatno bi se partija nastavila fantastičnim prodorom top f8, vezivanjem dame i naravno velikom pretnjom, i možda bi u daljem nastavku crni uzeo topa ili bi jednostavno spustio topa e8. U prvoj varijanti dama uzima f8, šta bi se dogodilo? Usledilo bi dama uzima damu, šah, kralj nema kud osim h7 i fantastičan mat lovcem d3. U drugoj varijanti, umjesto da dama uzme topa, crni pokuša da stavi svog topa na e8 i pokuša da se zaštiti na taj način, ali bi usledio novi napad, dama f6 sa šahom, prisiljavajući crnoga da stavi drugog topa na g7. Usledilo bi e7, jer sada je nezgodno uzeti topa na f8, jer bi usledilo e uzima f8, promocija još jednom u damu i našao bi se crni u jako nezgodnoj situaciji. Da li da igra kraljem h7 ili da uzme tu damu? U slučaju da pomeri kralja h7, lovac uzima g8 šah, top uzima lovca i dama uzima pešaka, bio bi fantastičan kraj i mat. Ako se vratimo nazad, možda je bolje ipak uzeti tu damu damom i u tom slučaju bi usledila dama uzima pešaka, top štiti i dama uzima damu, slično, još jedan fantastičan mat. Evo nas i na kraju ovih zanimljivih varijanti i kombinacija koje naravno nisu uopšte igrane u partiji, ali su mi se učinile zanimljive da ih vidimo i ko zna, možda nekad budu i od neke koristi. Za sada toliko, ja vas puno pozdravljam i do sljedećeg snimka.